Kasa. Asama ya kind of physical. Yeah, spiritual. Now ya kind of spiritual. Menka says susuma semuni. Susuma semu. But ya sama said 7 pages and ye diabo. And then you do two. And your physical assembly. Now Ubejina be support to Odo Broni na ukase. Ubejina support to Odo Broni na ukase. Assembly kind of spiritual. Bra, Akosua Serwaa tie de nyankopodi. Ye wonyame na ye na ya fa na agro wo mu se ye kind spiritual kabran ka obedwale no pawe 12 more abegina ha ye kind spiritual en ka obedwale no pawe eja se bi wadwuma wo yire no wo ma ho aba ha eye physical ye kan je se eye mpaibo na wo be support Odo Broni na wutimi nya kokodro kasa asem na ye kan spiritual. What do me but ye kan spiritual na say asem na ye nam no ayi no physical no wo nam sunsun enje we kire say muni na no nya adwen papa na mudi call obi kunu ye den eno ye ono nanu asem wonti wojina mu Odo Broni ono na aka ono so the interview no wante so supporting was supporting to was say ono ni Odo Broni say and to carry no mu ye ni sister mebwa why sa pepe na wo so ye no spiritual ai mami akosia chico ya friend say you didn't hear that chico too to say chico one chico ah was so no ya I won't say me I won't say mu post media mu post on social media and me assure say someone can't baby or kind na ye bedi mo ho ya was say ye asem na mo ma fa na normal ye ya fa na spiritual to ono so no Odo Broni was so no mu do so na mo shia Akosua Serwaa ah yeah that means the work say ebi ono ko onya awe say obeka me yes but true me ba true my imam me Akosua bempomanti ye betimi akasa ye shia Akosua Serwaa because mama bempoma gine mu mama me Akosua Serwaa etu wu mama me Akosua bempoma won mama me Akosua Serwaa wu papa shia won mama me Akosua Serwaa enti no last week here by enti the first ye na ne mama me Akosua Serwaa mo mpuni se ye hu mama bempoma eti said ye ne mama me Akosua Serwaa abo mpuni enti se ye ka sembi na sanko ya ye begu mama me Akosua bempoma ani mu ase at the center ye begu mama me Akosua Serwaa ani mu ase enti wo chicken na wo so wo begire mama Odo Broni wo so oba no wo tete enye me na me frem so Odo Broni ni pa bi wa ha nti mo mra ye na ye Ghana for se de ye nuafo eye de ya se pipi ni NDC eye de ya obi ya beko ba bia wo enti oba no na container na tinye me na me frem se bloggers mo mra na check out Odo Broni ayi enkrofo wa anu mo ba ye ana mo ba ye na wa ba no ye interview ye didi atam nko obi a onimi ansa na support Odo Broni obi enye yasem na wo wie na wutimi nya kokodro kase entokwa na asem na ye die no ye ne mo kwa no spiritual na wo ba kire se we kire se
eyi mo fa adwen papa e na se bi mo ne papa ne de tena ye say you can say court baby me asa me nkasa because bra we kire say wo di adwen papa ne nam a ena mpanifo se odi akire esua de odi kan nantie enti bra enti se wugina mu ma Odo Broni a according to check wo se hwan na se utimi nya kokodo kasa mo asem na ye ka no asem ye no mo kan ye ka no spiritual na nya physical na se ye hu a e wo se ye hu Odo Broni ye show tutu a e wo se Odo Broni ye show tutu Inipe bi a yebu no kwase a concerning the marriage issue say sana ewradiaka only divorce ko Jesus Christ we go to Matthew chapter number 19 and o catch your mom tell say rabbi rabuni teacher Mose can say obi yire e ha no na so we say enya na ware na wose da bi nya sa na tie evidianse nya be ma na oba ene nyankopon ba de bo won enti de ewradiaka bo mu no se man nipa bi antiti enti side chick bi ba obi aware no kwa akọ se fi ho a eni so Ghana ni bia endorse eni so nipa bibiri bia support ti nyankopon shira ma ma mi Akosua o ta ko de manyame oh da bi ti bajo ti mi o si ese so de manyame o de na semu manyame eti na ma quote scripture ka cho say Luke chapter number 19 Yesu Kristo kan oba kurani bia na ebu no kwase o de na semu e ko ma judge enti Yesu nga say obi ba kunu a na yesisu a memfa nko otemu afọ enti ne right and rule the right no eradation that's pa ya me de na ho sempo ewari adum na mo we de nte se yara ese de den na wo ka che won ni ti odo nka bomu kunimdie ene ye pe ye manso odo fo so akiri manso de empebi that's what tiasia no chichi ni parore otu ni pafo oji ni pani so no nti ni bu achi adenti na sese ye manso adenti na sese eye mantwantwi ne sabi ne mfata ne nia ense ne so nyankopon so nti nachi enye basa ene munyam ne kunimdie edo kroye enti ne na nimse eduru mrafo anase mranimfo ni munsu so de ayahwene abeti mpanimfo ni ya de bi bayira bedumose So, where's me under name? Maninjira yi bumbra wacha bumbra no nyina yi yeah that's still not a long boy enya misra okay eda asebi ba yi mami Akosua Serwaa o se wa ankasa odofo that Lumba Charles Kwabrafo su wo fa se ai Charles Kwabrafo su kojo kwabra ya wona brother ono amu aka o ye Kwabrafo su ai na edini to kojo nipa e de to kojo ne de ni ai nti Ukraine se wo ka menyu mu ka se onko odlechi eja na oba obi te say ase wo ka yin na wudi hu se bi ya eno de beto so mi okay na ne di kai ebe ya se wo ye nipa bi na me no ye bempa okay do no na so okay na wa mobi di mi da papa mi se adwonto ri mbom na obo di okay mo friend of okay this my friend of okay si sabaya kunje beba okay na ni biase nsi nechi no
wasie bebre obi so no kom se wonu wana white no na yiti asie ni pompa yese asubie ye no nyama onyakopo hye mo offense no fresh as so hu no chi ebe won ki won tu na ko ye ni asie Acha what is strike you? I don't know so bo abaso no ba ya mansen na Oho na yesade do ye mansen bi asie ni 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 ti sempre dia ni nyama beba na chi